Sokograd. Sokograd je srednjevekovni grad za koga se veruje da je nastao u 6. veku u doba cara Justinijana. Nalazi se na samo 2 km istočno od Sokobanje. Grad se sastoji iz dva dela, Gornji i Donji grad. Donji grad je na pristupačnijem terenu i spuštao se sve do reke Moravice. Donji grad je većim delom porušen, dok je Gornji grad u dosta boljem stanju. U Gornjem gradu živeli su gospodari grada koji su se bavili sokolarenjem, pa otuda i ime Sokograd ili Sokolac. Legenda kaže da se čak i porez plaćao u sokolovima. Sam teren oko Sokograda je nepristupačan stenoviti strm, pa se veruje da je izgrađen tako što je pregrađena reka Moravica, čime se nivo vode podigao do samog grada i tako je dostavljen materijal za izgradnju. Nakon nekog vremena brana kojom je pregrađena Moravica je pukla i prešla preko brda Prevelac i uništila naselje u mestu Trebić koje se nalazilo nizvodno od nje. Reka Moravica dužina je 60 km i desna je pritoka Južne Morave. Moravica izvire u podnožju planine Device i bogata je rečnom pastrkom, klenom, skobaljom i belom ribom. Pritoke Moravice su planinske reke i potoci u kojima ima rečnih rakova, što znači da je priroda nezagađena. Pored same reke Moravice nalazi se uređeno izletište lepterija, sa letnjikovcima i klupama kao i mestima za roštiljanje, pa je idealno za jednodnevni odmor. Planine Ozren, Rtanj, Devica i Bukovik okružuju ovaj predeo i predstavljaju dodatne avanture u bližoj okolini. U okolini Sokobanje možete posetiti i vodopad Ripaljka, Hajduk Veljkovu česmu, Hajduk Veljkovu pećinu, Tursko kupatilo, Bovansko jezero i Vrmčanski grad. Iako ne postoje precizne informacije, veruje se da je Sokograd nastao kao tvrđava za odbranu od avarskih i slovenskih upada u dubinu Balkanskog poluostrva. U 12. veku prvi put se pominje Sokograd u pisanim dokumentima. Tada ga je osvojio Stefan Nemanja 1172. godine i od tada je u sastavu srpske srednjovekovne države. Tokom proterivanja Bogumila iz Srbije u sukobima se našao i Sokograd, čiji je upravnik bio Bogumil, zbog čega je Stefan Nemanja opseo i zauzeo grad i tom prilikom je pretrpeo veća razaranja. Krajem 14. veka Sokograd se nalazi u sastavu Vidinske kneževine i tada su ga Turci osvojili 1398. godine kada su osvojili i celo Vidinsko carstvo. Od turske vlasti odmetnuo se 1412. godine sokolski i svrljiški beg Hamza, koji je stolovao u Sokogradu i tada se protiv njega iste godine uputio sultan Musa, u narodu poznat kao Musa Kesedžija. Musa Kesedžija je Hamzinu pobunu ugušio već naredne godine i tom prilikom je grad ponovo razrušen, a beg Hamza zarobljen. Hamza je poslat u tadašnju prestonicu Adrianopolj, gde je pogubljen, a lokalno stanovništvo je raseljeno širom Osmanskog carstva. Sokograd su posle Turaka 1689. godine osvojili zajedno Srbi i Austrijanci, da bi ga zatim sredinom 18. veka privremeno zauzeli Austrijanci. Početkom 19. veka, 1808. godine, privremeno je zauzeo grad i Hajduk Veljko Petrović, nakon čega je grad potpuno napušten. Sokograd je spomenik kulture od velikog značaja i u nadležnosti je Zavoda za zaštitu spomenika kulture, a na nama je da posetimo ovakva mesta i čuvamo od zaborava našu istoriju, koja je zaista bogata i starija od mnogih zemalja sveta.
Nadam se da vam se dopao video. Do sljedećeg viđenja, pozdrav!